Tamo gdje ježiš. Aha, evo goste se naoštrile s kamerom, tako da ćemo mi sad... Neko ko će da zabeleži ovo, a? Da, pa to je važno. Ajmo ja ti da vidimo ježiš. Ruku ja. Vidi kako nema veze. Idemo ja ti. Ajde. Daj mi to da je to. Da, mi sve to. Već sam... Cijelo dete. Ćao. Ćao. Jer kad smo rodila? Šta ti radi? Jačici naše mače kogoci zaplićemo. Izviđači smo. Znači da bi otkaz. Ja da dođem, ne mogu. Hoćeš da pitaš da kao, dođem, ne mogu da dođem. Evo Milomirka, mi će to da zabeležimo. Ja se svađam sa njim, nemoj da... Ko ima? Nema nikakve veze. Znači nije za kameru. Morat ćeš ti to da seckaš. U redu Milomirka. Neće da tuži. Mnogo. Ma stavi ovako. Kako mi je dobro. Uvaži, uvaži. Što beži? Ne, ona samo snima, ne slika se. Pa nema veze. Zašto snima? Privatno. Privatno može. Znači neće biti javno na televiziji. Ne. Evo ove vredne žene iz Ranovca. Ste sve ovo ispremile? Evo tebi meda što sme krdila. Evo tebi meda što sme krdila. Mogu me pite. Zbog pite što si je krdila. Što si me krdila zbog pite će dođe rod da snima? Što te časti? Kaže, zato te časti. Zato te časti što si me krdila. To će li damo unuku, ima još jednu, taman imam zabavu. Ne. Hvala za ovo, ne. Pusti to. Pa jo, ovu, tu se ljači. Baci ako ne. Neću baci. Sanja. Ima neka nova. Ne. Ovo je treća generacija. Ovo je lepo. Ovo je pregled Maja. Jeste, evo ga Majo, vidi ga i ovaj šlajfer. Ovdje možemo... Baš je lepo. Ovdje je još zgusit, nije. Ali je to sad. Kako bi se rešio da to umiješ. Nemamo mi vremena. Hrastom kolo se razigralo. Glavni pokrovitelj i organizator ovoga sabora jeste Udruženje za razvoj opštine Petrovac na Mlavi. Ovaj sam program mi, čudesno prirodni Mrskog crvena hala Petrovac na Mlavi. Da kupim baterije ko svete, izdržaš jednu sliku tu i jednu dole. Dobrodara iz Petrovca. Baš ste bile vredne, a? I ono što ste već osjetili, vaši čovjeki ljudi, da bez prošlosti nema ni budućnosti, tradicara dočekali gosti i putnici namernici. Znači,
takmičenje u pečenju prasadi na stari tradicionalni. Sve učesnike današnjih programa prati orkestar kulturno-prosvetnog. Dar si ti čovjek će da... Čak ovaj čebuk da ja uznem. Evo sad Ovo mi to jaga kad sam bio čoban. Tata da vidi nije, on mi znao. O, lepo miriše, maj. Kako se zdravlja. Odlično. Hvala lepo. Za ruke. Daj Bože da si živa i zdrava. Ako je jako. Da, jako. I sada, kako to obično biva, na mlađima svet ostaje, a to je igre i šum. Tamničani su aktivni, a? Sedma sila. Sila koja je razredna sedma sila. Da, da. Konkurencija. Kako biste se vi vidjeli da ne snimam ja? Iz Tamnice. Trenutno ovdje je mlađa grupa, znači mlađi uzrast sa igrama iz Homolja. I naravno vlaška pesma i njima mjak koji će pevati Monika Predić. A već u pripremi
Bravo, ono tiše preko pola sata. Možemo da se slikamo ovako. Ajde, na zdravlje. Evo, viš neko nije snimao rufa. Samo da me neko čeka i mene čeka, da. A gdje su ovi tvoji, ako tebe... Moj deda ovako pio. Ajde slikaj nas jednom lebati. I rufa ovako da... Ajde, možete izjavite. Čekaj da izbacimo u cigaretu. Ja ću ovako. Neku lulu da bude. Ja sam žmurio. Ovo je etno fotografija. Pogledaj, žmurio sam. Molim da stišite. Ja sam do sebe hlade. Ja sam čovjek koji danas nije otišao u Buču. Odustao je od Buče samo zbog ove manifestacije koja se održava u njegovom gradu. Šta ima da izjavite? Evo, ovako, nema sam danas idem u Buču, međutim, nebrigom i odgovornošću mog saputnika koji se nije javio, ja sam odustao. Međutim, evo zašto idem u Buču, jer je Buča u Petrovcu na Mlavi. Znači da mi se, kad se nekom da nešto, da se da. Samo pale trubače. Imamo fulaše umjesto trubače. Demonstriraš ovaj poklon? Evo poklon od Deda Mire Živanovo iz Dobrenja. To je taj poklon. Šta je to? To je jedna lula, ali ne za duvan, nego za cigarete. To je njegov patent. Opasni deda. Dragi daje instrukcije svojoj ženi kako da snima. Nije. Svuda ne možemo da to ovo da skinete, onda da ga... Bravo, direktore. Bravo.
Odmah probate proizvod, a? Šljiva od koje se pravi rakija. Lejke, da. Ovdje je slobodno. I evo ga tata Mile koji vodi svoju decu na manifestaciju. Hej, Evo snimamo. uživati.